Nermal Kenyam Canadiala content Barwani Linguasme be a Kamal Kanur online TV channel. And wale shanka jandangro de kel ka pai bakel ron kina dangro di jandangro de dich bana jome bana nyakel. Jaw bana nyakel ka jan lerame bana racha kamanana shalat wudi shalga parkol. Parkol ngai kona jarame dan e chirodo kwany la interim chairman ka gwa Dr. Riek Machar ban jome ban janyo akel ko jen jomo goliang biatin kontin chalat reiler kana me biakaling gwad me shaje tin no ka ta dana wukume ka je ta dana de Dr. Riek Machar de luin ka je ke ngumle rodo mone biakaling ka je lerame ka jomo chalat gwasame jenena nag nuare bogu ka kamach bogu ka kamati dit naga ka ke gunship ne ke helicopter shi do mala jawan shalat ta parkol kwar an sha kwan ka gwa Dr. Riek Machar ala interim chairman ka kume Sudan People Liberation Movement in opposition KSPLM-IO ko jaramarana cha kwanyala interim chairman ka gwa Dr. Riek Machar ka jomu chalat gwasme Stephen Parkol charwajano lesne de nilat ke jangne de ni rewinten content civilianaten ko bi ka jewoj bikan ka onak ka bukan ka karen yale idong ajen do badanan be mal be ben kaja ke ba mal non kaja kela no tela mal me deben kanak nenten konti la jiwuch tela mal me deben ka kuja mo ba yar mal ndan dong de ben rewi ka so Sudan kwene yerwande ti ka tin konen chagor gwada chaga gorten banten kontin chalat banakelinkel jo shalen gwada mo jo ke kuma kirma yadi de no nena duno ko la lat ke parable ki lada je ke pin ko chajalat ka midian kontin la nying South Sudan ba ka do badana roja ke je ko je ngaje no dor che beje lung kujidana teten ka lada dan lat je jor ke je ko naka nuare ka tela mulat kene so che stere me che chomek ajana nang nuare ajana tela mal benong bogna nenten kontila civiliane kamach ki jangne de ne rewinten content civiliane ten tela mal medere nong duno dere nong ne dak which parkol ramkel milet la ran mala jen a Minister of Peace Building ka kume la kumen paichak ngai kono tega kum paichak la kumen mo yen kumen kwal goro no de mal darben la Minister of Peace Building angura kana kwany ala interim chairman ka gwa Dr. Riek Machar kale da la Minister of Peace Building pin Dr. Riek Machar ko ram kel ka bon Dr. Riek Machar no and peace building dana chalatin kimente ko komtin ajen mal dana chakule yarantama kirma yadit man shall revitalize it transitional government of national unity na me jana gurken o dongde maldar ben ko kwida batantama chaje yara kum kirma yadit chirma ngai kondiala aram kelten milet la Minister of Peace Building ka kuma SPLAIO ka jomo chala da parkol gwada me chol parkol kwartin la politician ka bon dialtin content rewi ka South Sudan eno de lana mal ka roch cha de las na korniam na me cherma parana kuma kirma yadit kon kirma yadit tama jen kunala na ko ne ke dindi la jaga cherma tala bonda dien ne bon SPLAIO and teten ka bon SPLAIO gan kan rodian goten content tekaten
janana gwad mana kane tilaji witin tala mal madeben ka jawdana shakwen ano bi malben gore ji South Sudan dia la citizen dia re which ne re konti la citizen South Sudan kane de tona kane de content ba mal ba janung mitte kane de banga jor tala mal madeben re wika South Sudan kan citizen ni kane tin ba malamo ba jako ba jajek kamo de ni ka na gwanatin konen tegatin re wini ken chitke kantis ni tin kon tegatin de kon chulada no gwada dana tin war tegatin ngai kon war no kwaga target ke jan gwasa me ka fan ga kanasir kamayom gwanan dialen kon tegatin ne rin kon shun ka kuma dakte machar kwaga target de kirme yadit manaka ka be malba kula bene de ka kanitin kon tila citizen da which cha jawo me cha jaladi nono shara ro ne je wuje kanitin niam tinde jawdien de jeling mite mi kana lar de jadiling kamisha jawdien chaje biling andoba dien de mal kulno nga jammo kamal no de naren par de ramadanen ci dor ci lar na me gore je de jelaslet cha de jang dech kwana lo na ka jawdana chalat cha par kol cha tich ka kwiji aspelayo tin charo dien bare wich ka juba ka kwiko lokrano baje yen kuma kirm yadi gwaze dane yen natin no me kabe ji aspelayo cha jugo no nene ci par kol jalar no kanitin konde la ji aspelayo tin char bare wich jane ka lunjok re wich ka juba ba mal baje ben gore ne dial kel an par kol ka paidok ciwa chaje yen ne kwala wolo nije ka kor ka me shi ka rodian ulin kana kum kirm yadit an mishikan la kana kum kirm yadit man jakke ko bajalunge je telegram ngaja diele shi kana wala do ki ngum sharolin gaje abele ben abaile bu kwanya la interim chairman ka jano chaja kon yen ka kor no mo ngura gaye ne dial an me shi kana wala kana kum kirm yadit de man ci kon yara ngach o bika kuma SPLAIO Sudan People Liberation Army ke Sudan People Liberation Army in opposition o bika ne yarke bika ne dak jan dana shi kana walat kan dangro me shi kan na mo shi kana kuin pin kashi par kol te nok chuna chu ko yanga ne diaran kon te la jikume SPLAIO jan ta dana kwa dak te mu char kwa le yen gaje yan ka podcast gaje kene diel ko keni kan ko real ka ko gorga jeno ba kume SPLAIO ba jadek par ko le jenen shamal de menung karwaj ka social media na me la da je ka kwi natanelu yet la ro je ka social media ka kwi ko dong la na ro jeno ne de content nyon kamal e kum kirmi yadit jenen shamal cha bunun ko ka social media mnyo da no na mene mishala par ko gwa da me shetok bina ba jonat kulo ling ne kana na shang mishi to ba je ling jiwen mo nan wote gam le roda che nyola no ne cha mal cha je bunun kanak civilian re which ka so Sudan ke re wini ken ya ne me tok na kana la tok kuma kirma yadi den kuma dan charo do kula latre ke charo ling na kanware chala do ne me cha mal ci je den no ci par kol je laten go ramu re ruop ke bararode ke bush nyu de jen wo ramamo gwankur karamo mone gwanter kirme yadit ala gwanter SSPDF ko michro do bar nyu de no ba godan titen ci kondi ala ngajene an kuma kirme yadit ce je kuma SPLAIO ce ko gorlong te ne ngwana chen nak point en kir ka kan korpen dangra o ke joko payotine ngai kon mandan let kirme yadide melar par kolen we jin gwanter kirm yadit yes ran gwanter kirm yadit ko no lero jago naga ji ke ka bi ka bo mande ngwana baro ko rod sire gwande jin nag nyura gwadan titen no ashara de wonene en par kolen e dial kalun jok ci par ko raje mo ca jalat par kol chol ne dial no kalun jok gwan me tele garantie ke ku security ka dien adobe de na lun joko jama so ngoda botte ke de woneme ci parkol jalat no de kor de ja kapchong ke de la mer right jende las ni amala dialog
ko karwach jen barnamal ban jen nonga jamore wi ka South Sudan ka jawdan chalat. Yes, indeed. Murai nalo lat kene je kamal dar go ba tikir mi yadi cheje no ko ke gweje no mo na roch ba da karwach men le karwa do be military be je use ke be den baga use ko ben wera content kula chonka dak ring machar baga kula nakke baga jaga jadwal gwada me cha par call cha je teachen go cha tikene tin charo den bare which ka kuma kere wika South Sudan ala jikume SPLAIO no shet ka kwere roda la deputy chairman men go Dr. Yang Machar wude shalke Nathaniel Oyet cha tijeno ne na kula tenien tama ki location dan teten ci par call chela no kuje gwada dan teten kuje location en teten jen do dan chela jen kwaje goten konen teten kan editin jikume SPLAIO ka jawdana chalat jenidu no gor jeno ken de ka lun jokre wich ko tel malm de la tarante gwara den ka lun re wich ba malame baje blat no ka jawdana chalat par ko ci par ko cha nyom te ke je ka kwi Dr. Yang Machar kan podcast no ka do badan la ro ngagro din ke je ta dan teken ge jere te jen shanga dana bagal nge je ki ngum to ka ke si par kol chelo no be raj be jalat she refuse no be comment ka jan mishit kana me tel mi chalat ka ki Dr. Yang Machar ka tel mi chalat ka ki pot kan ka do dan de ka lun ge je ki ka chai ne de ken cha drop ki ge ke jeno shi ka duaro ken kalat jan ku je mandan le roda tel mi je chaglar je tenena me ko dwala ka ngadwala ka kirma yadi ko jen teken ka dor mi kan mat pin kan kirma yadi mi chade tiap ko mu je tiap mena point ba security de be chu tel bon so ba tere rika Dr. Yang Machar yan ka je ko kor gwade dan me chi kor cha tore wi kanasar kor chi tore wi kanasar gwade cha wude chal ka general majudak cha janekten kane de ni ka to ko kian officer chu jandang ro baro gwade wananga jakare nyal no chu deni gate konte tere rop kere joy ni chu kan ma chu yot ka jan gwade dan chu ayu nekten kan je kwaraton so jan liya dan liu je chu Dr. Yang Machar chu yen jo je en wojin tike lingane te konte nak majudak ka Dr. Yang Machar la kuma SPLAIO kan te konte ku do la coordinator no nangana nanga ka juba no ba berek bela otwok no mo tere te Dr. Yang Machar kan ne te konte la ji SSPD update re ropte chero den barka kor te char la re torbele an mishri na me janda na shoda lat gor jeno bi nyaga ne ko ken tel me cha lat ke ku Dr. Yang Machar wudi chal ga par kole ke lonya dan de lonya dundo logo no rach ko nge jeno teken ke diel mi kana yat pin kana kirma yadit janjo dan gore de nyaa ya kelen ban nyo jeg mu den bi atemal bye bye